Ka Ophis u District Sport Officer Ri Bhoi District ryngkat ka jingïatrei lang bat ka Ophis u Deputy Commissioner haka khat kendai tarik Risaw kala Pynlong ya ka jingïamareh thong bala tip kum ka Fit India Swacchta Freedom Run Ri Bhoi District ka jngai kumbasan kilometer ya ka bala sdang na Shat Sngi Orchid Resort Umiam bat pynkut pat Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute Mawpun Kshaid. Ya kani ka Fit India Swacchta Freedom Run lawan ban kaweh lama da uba Damainbait Lamare MLA Umroi constituency ha ka jingdan lang u District Sport Officer Bah Bobby Nongbet lembat kinong trainer katnat sports jong Ri Bhoi. Ha kani ka jingïamareh thong lawan ban Shim Bynta na du ki Samla kan thei bat shinrang na kishnang baper na Ri Bhoi District bat kilong kumi ki bala he hakarta. Hakani ka jingïamareh thong haka thup jong ki shinrang u Samla scam lang suba ulawan haka kerdan ka baningkong Samla monas bongrung ulawan baar bat usamla jemon makri ulawan balai. Haka thup jugi kenthei ka Samla Filinza hansapi kalawan baningkong, ka Samla Julina bongrung kalawan baar bat ka Samla Rinalis kalawan balai. Bat eka nam ki balasan hakarta na kaliang ki kenthei layo dakakong Edwina nongrum. Bat kum kajing penslur bat kajing aiman sie mi ginong Shim Bynta na kaliang ka Ophis u DSO nongpo kila samru deki khusnam bat dakasong pisa syakinong job. Participants ginong Shim Bynta hakani ka jingïamareh yakani ka marathon hakani ka step. Dengaro kani ka por. Nga aiman sie mi pi batun jodere ban penduk. Yakani ka jinglong jing step jong pi. Jinglong jing step jing smart. Manwan pani Shim Bynta kum kini kijat activity kamtam hakim mare anero kana long kum kaweh hi activity kum ka sports hamar panmare kana long no kum pen kelan met dan ai mer se me pi banang ya chakmat banga iro mai tenan ai kuble kamtam na hi kilong kume bidon katu kat ne kilong kume ke Shim Bynta ke kilong kfar bidon hi ke Shim Bynta ke tenan ya ki hi kilong kume kilong kfar kana dei hi tangka pan mere pan kelan met saya piro ki Samla condition rang kadai pan kelan met tangan oi pi pat ka por ka banang bun sakmat inang la pan imjak po dare bakat snai ka future jok pi sakmat ya pi kena Samla tanang le ba nang le sitom bat nga wisiro pi bat toy le ba ya mere ba uble tra kendra ro non kalang pat pi tumnam jar ka jingman saw kajing mensau kajing itu kro dan kajing mensau mensam don kalang berpi penire ba badnang ele ba kini kena Samla khamta makwa kentu pi kano ka papile tole no mensem namba kan ra ka burom kanam ka jong pi ka ying ka sem ka jong pi papat hero ya kalau ka jong pi paro dengan le jonga am kren sibon kenten tangkini sasaji sen na wish pi paro iwe pe all the best ya mare ba ya mare ba ya le ba datang kini kenten tengin saya kendo pat sebet last time ki price kublai sibon kublai si jaru bye bye. Bye bye. Itu ya berdoa.
1.25 minutes. Second place, but first place, Belinza Hansen, out in your minute, 1.25 seconds. Months, but first place, Samla. Lagi top tilang, but you can put in the program, the Bangin Nation